Bedik suba mentik, buah padi dicari, wiredadi perumahan. Konyo suba mengganti mesin pertanian, nutin ke jalan zaman. Sing biyen jani petani nanggale, konyo suba elah nak mula ke ketu mekejang mejalan, kalian bumi suba tekemai. Manusia di desa beliau pindah ke kota, ada megai lingkungan di rumah. Kota hulian sepi, jadi dadi rame, jalan baru bebedah mileh-mileh. Nak di kota meli tanah di desa, kok ngehang munyin ke desa mengan. Kita tubuh manusia aneh rame dok ngerasa,